Mabuyani, munjani, salibonani muli eZimbabwe, ngiyalamukela njalo kwenye episode elangeni lanamhlanje ndiphathele yona. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Unjani macho? Nxa kubalwa abantu abalomoya omubi mina angishoti lapho. Mina ngazalwa emulini singu-6. Yimi ngedwa inkazana kodwa sengikhulile. Ngakhula okwesikolo kusala, abazali baze bathi ngihambe ekhaya ngiyehlala logogo. Abafana bonke babekwazi isikolo, ngalokho bafundiswa ema-boarding. Kwakungizwisa ubuhlungu ukuthi why bengibandlulula kwabanye abantwana. Ngakhula ngizonda abanye bami. Ugogo wayeloya, abantu bonke esigabeni babemesaba, noma lami abantu babengesaba. Besithi lowo ngumzukulu kagogo lowana oloyayo. So vele lami kwakungikhweza ulaka khonokho. Sase sivuka logogo sonke sisiyaloya ebusuku. Ngayenda kodwa babengikhangelela phansi ngoba ufumfu ngafoyila. Ngapha ngayendela emntwini ongela mali. Bonke obhudi bami bachata bathola imisebenzi ezwayo. Yikho engacabanga khona ukuba loya. Bangaze besebenze njani? Yizithukuthuku zenja ziphelela emoyeni. Inhlanhla zabo bengu-5 ziza kimi. Mina angisebenzi kodwa ngihlezi kuhle. Sengilomuzi obukekayo esigabeni. Abantwana babo abangamankazana ngabaloya ukuthi ongena emendweni akahlali uyaphenduka. 2 bachata. Ngahamba emshadweni yabo, ngabapha izipho engizilungisileyo. Omunye akalanzalo, omunye uhlezi, kodwa umendo wakhe ngameva wodwa uhlalele ukuthwa ngumisisi. Angizisoli engikwenzayo, lengakuyenzayo, ngoba kuyangijabulisa ukubona bedubeka. Ngababopha impilo zabo. Abami abantwana bonke baphumelele empilweni. Inkinga abakhuleki kakhulu eqinisweni, yikho benganqobi. Ngiyavuma ngilomoya omubi kodwa angizisoli. Labo bangiziswa ubuhlungu ngisakhula, iyo imfihlo yami. Iyo secret ade ngilayo le ndiphathele yona eka mama. Umama uthi yena ulomoya omubi. Akunzima lami ngisale ngi-speechless. Abantu balomona phandle lapha. Khonapho uyabuhlezi usithi uNkulunkulu inzali isala, uyabuhlezi indoda ikuchaya isenza kwama-girlfriends usithi hayi izinto azihambi kahle, ungakwazi ukuthi uyenzakalani. Kanti u-anti wakho nguyabe kuyenzela zonke zona lezi zinto. Uyabe busy ehleka ukuthi ngaze ngamkwanisa. Mina into enzisa ubuhlungu nge-secret leyi ukuthi abantwana laba sebefela amacala abobababo, yabona. Abantwana abalandaba. Abantwana sibo abaphambaniselayo umama lo khulumayo. But sebefela amacala abobaba. But kuright yini khona ukuthi abantwana befele amacala angaswabo? Mina I think ukuthi ngabe wayefuna ukujezisa, at least ngabe uyenzela bona labo abamonelayo. Hayikhona ukuthi engenisa abantwana ku crossfire because kunzima because now uyabuhlezi emendweni kodwa izinto zinje. Omunye umuntu ebhizi ehleka, impilo yakhe yabibotshiwe. Cabanga usebenza nzima, abayesile izimali eziphephukayo, izimali ezingahlaliyo. Usebenza imali yakho ungaboni ukuthi yenzani. January to December usebenza kodwa akulanto ephumayo, akulanto oyiyakhaya, akulanto oyenzayo, akuloku okuphumayo okucacayo. Uzibuza ukuthi kanti mphambanisa ngapi? Ngihola imali eningi ngani? Ukhangela ubone kulomuntu yabe hola imali encane kulawe kodwa yabe senza something. Umnyaka uphela yabe phuma la something. Wena khona phela usebenza uhola imali eningi. Kodwa at the end of the year abungela nto olayo iphumisileyo ekhanda.
yibo ke bona laba abantu ababesenzela so abantu abalomona. So hey kuthiwa abakhuleki ngeqiniso, that is why bengakwanisa ukunqoba. So asifundeni ukukhuleka eqinisweni. Siyekeleni isystem yokuthi namhla uyakhuleka kusasa ukhuleki. Mawusuqalisa ukukhuleka because impi uyabulwisana la iyabe inkulu. Ibizo lakho whatever babekusebenzisile ukuthi bebopha impilo yakho kuyabe kubotshiwe somewhere. So ukuthi kukhululeke kufanele ukhuleke eqinisweni, ufanele ukhuleke ubiza uNkulunkulu sibilo kwamandla. uNkulunkulu yehla. Khuleka kuze kubhidlizeke khonokho abakwenzayo phezulu kwempilo because abanengi bethu mule Zimbabwe isituation enje eyokuthi impilo ibotshiwe, akulanto ezihambayo, umendo uyabuhlala udindwa every day, abanye asilanzalo kodwa sachada. Yabo kuthiwa ngabapha izipho the day omchato, ezinye izipho esiziphiwayo the day lapho esichada khona zabe zizipho ezingalunganga. So let's normalize again ukuthi masichada, ngiyazi ukuthi December lo abaningi bazochada, abantu bayabuya lezipho. Let's normalize to pray for those gifts. Asikhulekeni for those gifts ezibuya labantu ukenzela ukuthi imimoya yonke ebabeyikhulumele eziphondezana singangeni la ezindlini zethu, isale ngaphandle. Asinormalizeni ukukhuleka, don't just ukugijimela ukuya ku honeymoon. Pray for your home, pray for those gifts, pray for imali, pray for everything. Asikhulekeni eqinisweni sibiza uNkulunkulu ngoba nguye owasidalayo. Ngiyabonga muli Zimbabwe ngokulalela i-episode yanamuhla. Ndabuka kwazo. Please comment, like, share and subscribe.